Selamun aleyküm. Hoş برای برومت. از دخوازم ایرو بحثا مجارا مالبات او هیمی کو مالبات لسر تیابا کرنی و خلقیتا جنو میرا و خود تعالی چه عیار دای جنا و چه عیار دای میرا خود تعالی خوی و خسلتی کو جنو میر سر آوا کری و چه به هفدورا بجی بختوار دو سرفراز دو و ده زواج آوان دا ده مالبات دا ده هفکاریا جنو میره دا چوا خیر و برکت و مرحمت و شفقت و انسانیت و رومت دا ازی بحثاوی بکم خود تعالی جهر انسان اکیره خلقیت اکا طایبت دانیه ترکیبا میره یعنی چه کرنا میره و چه کرنا جنا تشتین جهبدو پر جهننن لدهن خصوصیت دا فکر جنا حسر جنا مشاعر جنا ام بوی ذوق و کیفا جنا آمیره جهبدو گلکی جهنن و آنجاق هف تمام بکه ورم با هفدو به هفرا بده بسینه آنجاق او کیف و ذوقا که خود تعالی باز کری که انسان جه بختواری دبینه جه مطلوع دو ام بویجن دوی هفکاری دا دوی یکیتی دا ام بوی خیر هی برکت هی خیر هی خوشی هی وی شاقی خود تعالی باز سوی کن خود تعالی دو قرآن دا بسم الله الرحمن الرحیم دو سوره بقره آیت 187 دویجه هن لباس لكم وأنتم لباس لهن دوی جن لباسی ویم و هون جی لباسی وانه لباس دور دا ام بویجن چوا افجلو برگی هانینا لباس نه معناوی البسه نه معناوی کو ام بی فوتو لبسا کو برو خواده که دور دا خواده تعالی دخوازه ببیجو کو میر جن عیب و عاری و نقصانی و کماسی میری خواه تمام دکه ود شیره و لی خودی درد که و هر وسا میر لبسا میری خواه عیب و عاری جنا خواه کماسی و نقصانی جنا خواه تمام دکه آنجی با آوه که دنینا خواهی تعالی برد خوازه ببیجه کو جن مشاعری میری خواه تمام دکه فکر و رمانوی کیف و زوقاوی خیر و خوشک و جی استفاده دکه جن ویا تمام دکه هر وسا میر جی زوق و کیف و فکر و رامان جنا خو ای حیات ای کیفی ای عشقی تمام دکن دور دا خود تعالی بیا بحثا بیا دکن دویجه اگم گاوا جن و میر هر دو مشاعر جن جهی امیر جهی گاوا اباوی که مشروع هاتن با هفدو تمام کرن دوی یکیتیا جن و میره دا دوی هاتنا با هفدو با آوی که مشروع با آوی که نکاحی ام بی دوی حیاتا هنه دا بختواری هیه خیر هیه خوشی هیه برکت هیه جن بختوار دو میر بختوار دو هر دوش حیاتا خواه مطلوع دو و جمالا خواه جزاروکی خواه کیف آوان تی زوجی میری وی هی فلان وی آوا جن سر بلند دو هر وسا میر سر بلند دو و حیاتا خواه رازی دو لورا خود تعالی عیاره کی مین عیاره گو 24 ای زیرنه دهاب ام بی حساستر جبو خلقیت جنو میری دانیه اف توازن و اف میزان کرینا برا میرو جنا کو هفدو تمام دکن لیمخابن پر میراجی به وی حساسیت هانه نزانم و پر جناجی به وی حساسیت هانه نزانم به وی تایبت مندی کو رب العالمین کو ام بویجن خیر و خوشیا کو کری وجودا انسان کو جنو میر هفدو پی تمام دکه مخابن میر لهم بر جنا خواه وکریننه جن لهم بر میری خواه وکریننه بیجا گاوا ev mesela hanena ba avay ko Xwedê Teala gotî gava ne fikrandinê ne nerxandinê li ser ne fikir ne jiyandinê hinek insan derdikevin bi navê jin jiyan azadiyê dînametê dike binê malbatê ji hev perçe dike insan hürmetê siyanetê rêz û hürmet û siyanetê em bê hezkirinê tirkî divê sevgî saygî insan ji diya xwe ji bavê xwe ji malbatê dikirin malbat medreseyi em bir zanîngeha ka herî mezin üniversite ka herî mezin ku insan te da terbiya exlaq û rêz û hurmet û siyanetê dibînin bêje gava jin bi serê xwe mêr bi serê xwe ma wê şaxê ev xêr û xweşa ku Xwedê Teala baz kiriye ev eyarê ku Xwedê Teala ji jinanî û ji mêranî re danî ji ortê radibe wê şaxê jin jiyan azadî jin bi serê xwe mêr bi serê xwe her du bi awakî ji hev hez bikin bi eşq û bi evîn û malbatê ava bikin tê de xêr û bereket hebe gava neyba hevdû jin û mêr ji eyarê xwe derdikeve û her wisa ne jin bextewar dibe ne mêr bextewar dibe
jin gava ayarê xwe derker perdê heyayê ser rûyê jina gava hate avêtin jin her tere zêde dixwaze çuqa bixwazî tu çuqa bidê jî jin bextewar da her wisa mêr jî bû ku mêranî nake em bivê em bi êrkê xwe mêraniyê pêk nene ji mêr bixwe jî bextewar nene bêkêf e bi meadeyê bi mirûz e her wekî dunya sêda xerabî ji ber vê gelê Müslümana em dixwaze viya bivê ew ciyê ku fikra ku ew kesê ku pêra fikra jin jiyan azadî pêra hebe li wir malwêranî heye li wir karesat heye li wê derê neyartî nabera jin û mêra da heye di wê derê da çi heye em bibêjin di wê derê da koletî heye ku jin ku neve jina mêrê xwe ku nev xizmetkara mala xwe divi xizmetkarê her kesî em divi kolê her kesî bi navê azadiyê azadî tişek herî qenc û baş e jina dikin kole bipiranî jin jî vêya zehmetê dibîne zorê dibîne lewra jin gava genç be xort be em bê bedew be rind be herkes ji wê bedewbûna wê ji wê xweşikbûna jinekê istifade dike û jin bê bêmêrma bêzarma malbat çênekî ji bavê xwe ji diya xwe ji eqrebeyê xwe dûr ket bi kêfa xwe kereba xwe got jin jiyana azadî paşê gava salê wiha çil û pênca pêncî kes 5 qurşê xwe tê nade kes lê xwedî ji dernake ew kesê got berê jê hez dikir aşiqê wî bû em bivê pesnê wê dida goîdî bi kêrê mêraniya wî nehat bi kêrê karê siyasî nehat bi karê bi kêrê her awê kêrê wî nehat ew bi tenê dibîne ne bavin ne dêyin ne lawin ne qîzin ne zarwê ne malbatin tam di wexta ku ihtiyaciya wê pêwîstiya wê bi alîkariye bi hezkirinê bi şefqetê bi merhemetê heye bi serê xwe dibîne serê psîkolojiya wan xirab dibe ne lîstika van kesê ku divê jin jiyan azadî jin jiyan azadî kareset e musîbeteka mezin ser kurdatî mêr bi jina xwe jin bi mêrê xwe serfiraz e wekî din tu manekî jiyanê ra tuneyî çend salê gencîtî ve nexapîne ev gava hûn bi çend salê xortanî bixapin mîna tolaza bigerin û mêr bi serê xwe sivêr ku êval wê dirê hema çi berket û bê wele mê ya qismet e jin em bi heman şeklî tev bigere em bi fikr û efkarê xwe cinsî tatmîn bike lê dem tê dewran derbas dibe û di mala xwe da bi tenê dibînî kesekî rûyê we mêzenak ji ber wî li eyarê xwe bizivire her kes bizewje hezkirina xwe eşqa xwe evîna xwe di mala xwe da li cem mêrê xwe li cem zarê xwe viya bivîne her dar li ser koka xwe eşîn dibe tu aydê malbatekî diya te heyî bavê te heyî xuşkê te heyî birê te heyî divê tu temamî hêjayî wê malbatê biparêze tu xwe ferdekî ji wê malbatê bivîne anna roştê tu perîşan dibe viya ji bo Xwedê Teala dibêjim hûn ji go bidimin pavre bikin bixwînin û her wisa ji xelkê re bibêjin